Nchamba ya Kimeru Kiraito Murungi aciarirwe tariki 1 Januari na ria muciĩ wa Kĩonyo iria ĩ kaunti Meru. Kiraito na athome cukuru ya Alliance mbere ya gutonya cukuru ya University of Nairobi aya athithirie ndigiri yawe ya watho na kuthithia masters o ya watho cukuru-inĩ o ĩu. Netire cukuru ya watho ya Harvard aya athiririe masters ĩngĩ ya watho cukuru-inĩ ĩu. Cukuru ya Harvard katorokete wathani bwa uria wari mutongoria onthe ya Kenya Kagita Kau Daniel Moi. Kiraito ibambirie kampuni ya gisheria hamwe na Gibson Kamau Kuria na Aaron Ringera aria aumbire gukara miaka 10. Igamba ria weria inene muno ni aria aumbire gutetera abungwa ba gisiasa Kagita ka thirikari ya Nyayo aria batetera bakiregana na thirikari ĩu. Umwe wa baria atetera Wanyeri Kihoro uria inya ikuonekeawe aumbite gukumia Kiraito ikumutetera igambene riu. Kiraito akuma gicithone kiawe na gucoka Kenya na atonyere kire kuruira wingi wa biama nthe ya Kenya iria bacietaga Young Turks. Kiraito na atonyere kiama kia Ford kiria kiari kiambirwe nyuma ya Kenya kugia biama bingi. Kiraito na athurirwe mũbunge wa South Imenti mwaka wa 1992 na kiama kiu kia Ford. Kiraito aumire kiamene kiu kia Ford nyuma ya munene wa kiama kiu Jaramogi Oginga Odinga gukua. Ende Kiraito na acokere mũbunge wa South Imenti miaka 1997 na mugwanja kiamene kiregani na thirikari. Mwaka wa 2000 na atonye bunge ya kiama kia NARC na ratarwa minister wa mawatho na manto ja katiba. Kuma mwaka wa 2006 mwaka 2013 na atarirwe minister wa mainya. Kire ithurano bia mwaka wa 2007 Kiraito na atonyere bunge keri na kiama kia PNU. Nchamba Kiraito atwire mũbunge mwaka wa 2013 aria ombere gutuika senator ombere wa Meru rungu rwa katiba enjeru na kiama kiawe kia APK kiria antu babaingi betaga mbas. Kiraito iyo mwa baria bakwenda gite kia ongavana kire kithurano kinene kijite kaunti ya Meru. Nonto bou ikio tugwita Kiraito Murungi uria wanene etagwa Tito Ekunda Nchamba ya Kimeru.